tun tuma chuan Kimin FIFA World Cup khel tura inlan tu ramlang sar zingami France national team hi kan bi chiang don ani France hian an ramtana inlan turin goalkeeper pathuman kawa chungjinga chuan AC Milan goalkeeper Mike inan po hi an kauzinga telin ani hi kumsom thummi ani ve towa kumsang ni somni atang khan an ram senior team tan hian inlan tanin match somthum pariat a khel to ani France tan hian UEFA Nations League no moi voi khat a choi to bok Mike inan hi kumsom thummi ni ve to Marcela FIFA World Cup a hian alola inlan ngai mi alo thunga kumsang ni somni pania khan liam aneya wangin France tan ko thein awm lova tun thleng hian World Cup la khel lo zinga atel ta zela Kimina ero avoi khatnan FIFA World Cup khelna rem chang anei don ta ani tun seasona France club cha lens goalkeeper Robin Risar po hi kauzinga atela ani hi kumsom ni pakhat mi chau alania anram France senior team tan hin ala inlan ngai lavani ma se France hian ring tokin an senior team tana match la khel mi lo goalkeeper hi FIFA World Cup a hroitel an du miau sia Kimin FIFA World Cup a hian France team a atel ve tawange goalkeeper dang le hi France club range goalkeeper kumsam thum pani mi Brisamba ania ani hian ramtan kumsang hi somni pathuma tangin a khel tana tun thleng hian voili a khel towa ani hian an ramtan hian champion no moi a choi soi tur ala nei lova chuba ka chuan FIFA World Cup a po ala khel lovani France goalkeeper pathum an kauna in an vai hian World Cup a an la inlan mi lova France senior team tana la inlan mi lo lens goalkeeper an kautel nol boka ma se lensian tun season an mang tha a League 1 a PSG el phak tu beranni chumia chuan an goalkeeper Robin Risar hi a che tha hlea hei wang hian an ramtan inlan tura kauzinga atel athlir tu azirin Kimin chu France hian goalkeeper an nei thalo ati thei ome Mike inan hi a thapa ngai viawa ma se top class goalkeeper a mitam tak chuan an chiar lo mai thei ma se AC Milan rim rol ania boruak sang po ngam turani chuti rual chuan World Cup la khel mi lo vek an ni awang hian goalkeeper te hi rin dan tur chin thiam a har samai theye Francian defender hi pakua an kawa anzinga hian Aston Villa tana che thatak mai left back kumsam thum pani mi Lucas Digne po hi atela ani hian France senior team tan kumsang hi som palia tangkhan a khel tan dai towa tun thleng hian match somnga paruk a khel to France tan hian under 20 levela FIFA under 20 World Cup sangni som pathum khan alo choi towa senior team tan UEFA Nations League no moi voi khat a choi to bok kumsangni som paruk European Championship a France in final anin pet kai khan khati ma khan Lucas Digne hi atel bokani Lucas Digne hian kumsangni som pali dai to khan FIFA World Cup a khela ma se match khat chawa khel khami hnu khan sangni som pariat le sangni somni pani FIFA World Cup ate khan an ramtan ainlan phak lova Kimina ero atan hun tha ain her chuak vele ta ani Chelsea defender Malo Gusto po hi an kauzinga atela ani hi kumsomni pathummi ni in France tan sangni somni pathuma tangkhan senior team a ainlan tana tun thleng hian match kwa a khel to ani Malo Gusto hian France tan champion no moi ala choi ngai mi lova FIFA World Cup a po ala inlan ngai lovani France champion PSG tana khelmek Lucas Hernandez kumsom thummi po hi France in an thau thlak phal lo zinga atela ani hian kumsang hi somparia ta tangkhan France senior team tan a khel tana tun thleng hian match somli pakhat a khel to France tan hian FIFA World Cup sang hi somparia ta champion no moi a choya Kimina hian an champion le ni nga chuan Lucas Hernandez hian FIFA World Cup no moi voi ni a choi don ti na ani UEFA Nations League a po an ram France hi champion no moi voi khat a choi pui to sangni sompariat World Cup a khan match nga a khela sangni somni pahnia match khat a khel le boka sangni sompariat a khan an champion na konga tholok pol an player poimo ani sangni somni pahnia ero an match masabera in liamin mini som pathum khelmola huna mangman choka an mabak zonga ainlan theitalo ani kha Lucas Hernandez anau Theo Hernandez tuna Saudi club Al Hilal tana khelmek hi kauzinga atel boka ani hi kumsomni pariat mi ni in anram senior team tan kumsangni somni pakhat atangin ainlan tana tun thleng hian match somli pahni a khel to ani hian anram hi Nations League a champion no moi voi khat a choi pui to a FIFA World Cup a sangni somni pahni khan match ru khelin ainlana final match a po khan ainlan ma se mini som kwa khel tling lovin mini som sari pakhat a khelani Liverpool center back Ibrahima Konate kumsomni parukmi po hi kauzinga atela ani hian kumsangni somni pahni atangin France senior team tan a khel tana
tun thleng hian match somni pasari a khel to konate hian anram tan hian champion no moi alo la choi ngai mi lova FIFA World Cup sangni somni pahnia khan match nga a khela final match ha po khan minute sari a khel ve man final boruak sang atem ve sak man ani ber chu Barcelona defender kum somni pasari mi Jules Koundé po hi kauzinga atel le ta a ani hian kum sangni somni pakhat atangin anram senior team tan hian a khel tana tun thleng hian match somli paruk a khel to ani France tan hian Nations League no moi voi khat a choi to a champion no moi dang ala choi mi lo thung FIFA World Cup a hian kum sangni somni pani khan ain lana France in match sari an khela khan match ruka ain lana final match ha po khan bultan tu zinga telin a khel tluan thak ani Crystal Palace defender kum somni paruk mi chathatak mai magazine la krok po hi kauzinga atela ani hian kum inatangin anram senior team tan a khel ve tran chawa match ni chau ala khelani chuwangin anram tan hlotlina soitur anei lova FIFA World Cup a po ala in lan ngai lo Arsenal center back William Saliba kum somni pangami po hi France team tana khel tur zingami ania ani hian kum sangni somni pani atangin France senior team tan hian a khel tana tun thleng hian match samthum pakhat a khel to ani hian kum sangni somni pani FIFA World Cup a khan match khat chau a khela chu po player tha an khekna group match na hnung bera ni in minute somni pasari chau a khel nge Bayern Munich center back Dayot Upamecano po hi an kauzinga atela ani hi kum somni pasari mi ni in kum sangni somni atang khan senior team tan hian a khel tana tun thleng hian match samthum paruk a khel to kum sangni somni pani FIFA World Cup a khan France team a atel boka France tan hian UEFA Nations League a champion no moi voi khat a choi to a chuba ka chuan European Under 17 Championship a kum sangni som pasari khan France team a champion pui bok ani hian kum sangni somni pani FIFA World Cup a khel kan ti kha Hmatawng khan France in match sari an khela tanga match nga a khan ain lana final match te po kha bultanin a khel tlon thaka minute za somni an khelani kha kum somni pasari mi chau lani ma sela World Cup final thenga temto pressure sanga boilo tur khopaton riat nei tha ani Francian midfielder hi panga an kawa anjinga hian Fenerbahce ta na khelme kum samthum pangami N'Golo Kante po hi ala tel ve wanga Kante hian kum sangni somparuka tangkhan anram senior team tan hian a khel tana tun thleng hian match samruk pasari a khel to sangni sompariat FIFA World Cup champion France team a khan an player poimo ania sangni somparuk European Championship a France in final anin pet kai tumpo khan France team a atelani ani hi FIFA World Cup sangni sompariata France an champion theina tura tholok berte jingami ania a thianten World Cup trophy nen a bikin thlatepo anlak tir hial ani kha a in kil toi theilu tuka thalak pa ngai anei ve don lova thia in a thiante khan an du sakna an lan tir ani midfielder an kauzinga hian Roma khaipa Manu Kone kum somni pangami po hi atela ani hi kum sangni somni palia tanga senior team tana in lan tran chau ni in tun thleng hian match som pani chau ala khela anram tan hian sangni somni pali Summer Olympics a silver medal a hlo chuak ti lo chu lotlina soitur ala nei lovani FIFA World Cup a po hian ala in lan ngai lova kumina hian ain lan masak ber tong thei turin remchang ani masak atong AC Milan midfielder poimo kum somthum pakhat mi Adrien Rabiot po hi an kauzinga atela ani hian kum sangni somparuk atangin France senior team tan a khel tana tun thleng hian match samnga pasari a khel to under 19 level a European Championship under 19 a sangni sompathum khan France runner up ani puya senior team hi Nations League a no moi voi khat a choi puya pathum na voi khat ni pui to bokin FIFA World Cup sangni somni pahnia khan France team a atel bok sangni sompariat FIFA World Cup a khan anram tan ain lan phak lova sangni somni pahni World Cup a ero an player poimo ni in match ruk a khela final a po ain lan ani Aurelien Tchouameni Real Madrid player poimo po hi kauzinga telin kum somni parukmi hian anram senior team tan hian match somli pali a khel towa kum sangni somni pakhat atang khan senior team tan ain lan tran ani hian Nations League a champion no moi voi khat a choi to ti lo chu France ta no moi choi ala nei lova FIFA World Cup sangni somni pahnia khan France ta na fe chuak zinga atel World Cup masa sangni somni pahnia khan France in match an khel zongzong a khel kim veka a khel tluan tlang pui bok final match po kha a khel tluan thak ani PSG rol thar duam kum somni mi Warren Zaire Emery po hi kauzinga telin ani hi kum somni mi chau ania
midfield ta le defender a chhor kop thei kumsang ni somni pathuma tangin anram senior team tan hian ain lan chana tun thleng hian match som a khel to ani European Under 17 Championship a sangni somni pani khan France a champion puya chu bak chu France tan no moi choi ala nei lova FIFA World Cup a po la in lan ngai lovin kum ina hian World Cup a khel ma sakber tong thei turin rem chang anei ve tanta ani France and forward player hi pakua an kawa anjinga hian kum somni palimi AS Monaco tana chathatak mai tun hnaya club liantena an hel ron Magnus Aklitchi an kauzinga atela ani hian kumsan hi somni panga atangin anram senior team tan hian a khel tana match sari a khel ve to Summer Olympics san hi somni palia France tana silver medal ho chuak tu jinga khan atela World Cup a alain lan ngai lova tuna hian European top club tena an be seiron ani awangin World Cup a hian NBK lo tur jinga po atel o me PSG forward kumsamni pathumi Bradley Barcola po hi kauzinga atela ani hian kumsan hi somni palia tangin France senior team tan a khel tana tun thleng hian match som pariat a khel to France tan hian champion no moi ala choi ngai mi lova FIFA World Cup a po ala in lan ngai lovani Ryan Sergi Manchester City playmaker munam po hi an kauzinga atela kumsamni pani mi hian kumsang ni somni panga atang khan anram senior team tan a khel tran chawa match nga chau ala khel kumsang ni somni pali Summer Olympics sa silver medal lo chuak tu France team a khan atela hei baki France tan lo tlin na chuan tham anei soitura omri lova FIFA World Cup a po la in lan ngai lovin kumina hian avoi khat in lan na tur tong thei turin rem chang anei ta ani PSG forward kumsamni pakomi Ballon d'Or donglai Ousmane Dembele po hi kauzinga atela kumsang ni somparuk atanga senior team tana in lan tran hian match somnga pariat senior team a hian a khel towa ani hian kumsang ni sompariat khan France tan hian FIFA World Cup no moi alo choi towa sangni somni pahnia runner up an ni le bokani kha chuwangin Dembele hian World Cup a hian experience anei tha a level sang ber final match tepo atem thlap to ani FIFA World Cup sangni sompariata khan an champion tumin match li a khela sangni somni pahnia phei kha chuan France tan match an khel zongsonga ain lan kim veka match sari an khela khan Dembele hi player poimo ani 5 veka ma se World Cup hun ni a khel to na atanga match som pakhat a khela hian match khel tluan ala nei mi lo thung PSG forward Desire Doué kumsomni mi po hi kauzinga atela ani hian anram senior team tan kumsang ni somni panga khan a khel tana tun thleng hian match ruk a khel ve to ani kumsomni mi hian European Under 17 Championship sangni somni pania anram France a champion puya kumsang ni somni pali Summer Olympics a silver medal a hlo chwa puile boka lotlina dang soitur ero anei ri lova FIFA World Cup a hian lain lan ngai mi lo bokin kumina hian ain lan voi khanna tong thei turin rem chang anei ta ani English Premier League club Crystal Palace tana khelmek mateta po hi kauzinga atela kumsomni pariat mi hian kumsani somni panga atang khan anram senior team tan a khel ve tana tun thleng hian match thum a khel ve to kumsani somni pali Summer Olympics sa France in silver medal an lo chua khan tima atela FIFA World Cup a ero lain lan ngai lovin Kimin hi ain lan masak ber na turania a khel phakani chuan atan me lunglubik a phun thei don Real Madrid forward tuna France national team captain nimek Kylian Mbappe po hi kumina hian World Cup a ain lan thei dona kumsomni pasari mi hian kumsangni som pasari atang khan France senior team tan a khel tana match som kwa paruk a khel towa H level a European Under 19 Championship a kumsangni som paruk khan France alo champion pui towa kumsangni som pariat FIFA World Cup a anram France in champion no moi anchoi theina tura tholok berpol ni bokin kumsangni somni pahnia anram France final ain pet kai puile bokani kha UEFA Nations League a po champion no moi voi khat achoi pui to FIFA World Cup sangni som pariata khan match saria goali khungin final a goal khat akhung nge a sangni somni pahni FIFA World Cup a khan match sari khele bokin goal riat loi akhunga match a khelzat aya tam goal akhung ma se final a Argentina laka anvan duai ani kha Mbappe hian World Cup a hian match som pali khel to in goal som pani lai akhung towa ani hian World Cup voi ni a khel to na hian final ala khel thleng ve a kumina hian no moi choile ngei in be seina po anei sang le FIFA World Cup final voi ni khel to hian champion a be se ngam tur po ani Michael Olise kumsomni palimi Bayern Munich forward munom po hi France ina an kauzinga atela kumsangni somni pali atanga France senior team tana khel tran hian
tun thlengin match sompanga a khel towa kumsang ni somni pali Summer Olympics a France tana silver medal hlo chuak tu zinga mi hian anram tan champion no moi a choi soitur ala nei lova chuwangin kumina hian a hlotlina me lungma saber mu tumin FIFA World Cup a inlan turin ain buat sai ania ani hian FIFA World Cup ala khel ngai lova chuwangin kumina hian FIFA World Cup la khel ngai mi lo inlan zinga player NB hlo tur zinga atelani Inter Milan forward Marcus Thuram po hi kauzinga atel vele ta a kumsomni pariat mi hian kumsangni somni atang khan anram senior team tan a khel tana tun thleng hian match somthum pathum a khel to European Under-19 Championship a sangni somparuka anram France a champion puya kumsangni somni pani FIFA World Cup a khan France team a telin bultan tunghet zinga ero atel phak lova ma se khati chung khan match nga a khel tling ta thawa player poimo jokte thachang dol tu tangkai ani Kimin World Cup a France team a tel player somni parukte kum chorwal hi kum somni paruk le thlasari ania a chorwal atanga alandan chuan wanglai mangtan mek an ni deuh fura kum sangni somni pani Qatar World Cup a khan an kum chorwal kum somni paruk le thlasari ani khati chung khan final an luta kum sangni sompali FIFA World Cup a khan France team tana inland player te kum chorwal kha kum somni paruk le thlali ani boka France World Cup kum in chiartelin World Cup nanung pathuma player an kaudana hian an kum chorwal hi ain thlau lem lova inzul tak ani kumina hian club sang sompariata khel player kau khomin champion antum ania player malkhaya chuan thatak vek ania anrem khom fu phot chuan anturu viau theidon tuna player somni paruk an kawatang hian kumsangni somni pani World Cup a France tana inlan player som pakhat chau an om tathunga chungte chu Ousmane Dembele Lucas Hernandez Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Koundé, Kylian Mbappe, Adrien Rabiot, William Saliba, Dayot Upamecano, Aurelien Tchouameni le Marcus Thuram te hi anni. France hi tun ma atanga team thachin annia. World Cup a chuan thachang anni te po ati theyang chu. Generation sang-sanga khovel huapa player thaber pola ngai ankol ve thei zela. Tun generation kalmeka po hian player nei thaber pol anni. Theini sela squata player somthum tal atlem bera kau theita sela France an hu phur om zual thei viawang ti thei tur khopin tuna an kau tak te pia lama an kau lo an thlau thla ka te po player thapui pui an la ther fur chutiang angram player du thlan tur nei tha chu player angle manager anga FIFA World Cup no moi choi to Didier Deschamps ngei mai in akai roi le zel boka chu wangin France hi champion turarin kai jinga an tel lo thei lo an thavia wem ni ti zona hi kan chan don chuan thatak an ni ti in chana ngai an goalkeeper te kan en chuan anei thaber an ni hau lawa ma se maikinan hi adam tha ani phot chuan arin tlaka AC Milan rin rol hi Chelsea point an rim zak thina kha ania goalkeeper tha ani an defender te kan en le chuan left back a Theo te unaw an neya Theo Hernandez le Lucas Hernandez baka hian Lucas Dean Aston Villa ina tun season an man that theina konga tholok takhi ala om cheu boka right back enta ila Jules Koundé hi center back a chhor thei tho ma sela right back a an chhor bera Malo Gusto Chelsea dulai ala om bok center back an en phei chuan William Saliba Dayot Upamecano Ibrahima Konate te ringota po hian du thlanna siam ahar hle dona Crystal Palace tana ache that ema wanga club liantena an helmek Maxine Lacroix po hi ala om cheu bok France tlar nung player te hi an ngai tu om lova anni aya tha soitur an om big lo ati ngam midfield kan en chuan Deschamps hian 4-2-3-1 formation anga arem tlang puya wangin holding midfielder pani amang tlang puya 4-2-3-1 hi an khel tak tak chuan 4-2-1-3 ang te point an khele dai thina ni number 10 role chang turin player film le fing amang thina asira ball keng het le goal bona ball lu pui zung thei tur ada tlang pui bok chumi tur chuan midfield laya kante experience nei thatak ba ka hian wanglai mangmek Tchouameni aom boka tonriat nei tha Adrien Rabiot om bokin PSG rol thar duam kumsom ni mi akuma tanga te chi ni mi alo Zaire Emery ala om tel cheu boka Roma in ngana Manu Kone po anla nei tel anni hi holding midfielder role chang tura ngai te annia rin tlak tak ni in anuak red la athalom fu boka alaya chuan antal nok thiam ve khopang tlar malam pui turin chan siam thiam bik magic nei Ryan Serki ala om cheu boka Francian Kamavinga an kaulo kha chelna om nga la
มาเซอันเก่าแต่ไงตัวเฮียนกามาวิงกาขาเท่าทากงำขบินอันชาplayer quality sang tak clear an kola Pep Guardiola rin rol ni mek zinga mi Ryan Serki nei tu France dan hian ramdang chawlo ena en arem lova achan chu anni aya hu phur anom bik lavani Serki ngei po hi bultran tu nge zinga atel phak lo mai thei ti velania chuti khop chuan France team hi an tha ani tlar malam kan en phei chuan anei thaber anni maya ngem o ati theya forward thabik pakhate mo pani emo hi chu nei anom furanga ma se forward thabik ti thei tha pali aya tlem lo nei hi chu anom mangdon lavani Dembele Mbappe Michael Olise le Desire Doué te hi bulan tran tir zak ani po in amak ran lawang holding midfielder pani mangin number 10 chang turin Olise emo Dembele emo Desire Doué emo hi anom thei veka asira an tlan thei vek boka ama a Mbappe omtirin an han chom don ania Mbappe speed le finishing thajia pia lama World Cup angam dan ngai tu phei hi chuan Olise Dembele le Desire Doué te nena an han che ho vel tur hi chu mu chak takani Bradley Barcola ala tel boka Monaco forward club lian dang te chil ti pu tu Aklitz ala tel cheu boka tharum angai na sadeu ani poin Marcus Thuram le Mateta an la nei tel le zela chu wang chuan France hian talent an khom kim thokhat viau lom ni ati thei bok tharum ngai na sat na matcha man tlak tura ngai tharum nga player an neya tharum mangna salem lawa passing skills le technique sial zet man an du jok poin chutiang pochuak thei tur player chu an nei ani France team tana in rin tok na asan na chan tur pakhat chu FIFA World Cup no moi choi to player in an la chen chil hi ania World Cup a ton riat nei to abik takin champion no moi lo choi to player te hi an tan an hlu zual don FIFA World Cup final a teenager gol khung thei player pahnih chau an la oma pakhat chu Pele king of football ni in pakhat dang le chu Mbappe hi ani chu wangin Mbappe ne tu France si da niam thei an ni lo France team captain Mbappe hian World Cup a gol som pahni a khung towa FIFA World Cup chanchina hein elna a gol khung tamber all time top scorer ni theina rem chang aneya gol khung tamber Miroslav Klose gol som paru khung tu record kha gol thum chawin a phak lova chu wangin Kimin World Cup a hian gol khung tamber record siam na chance Mbappe hian anei tha tak zet ani FIFA World Cup masa kum sang hi somni pahnia Khel zota ka gol riat khung thei Mbappe hian kum ina gol engzat tak khung le angmo France FIFA World Cup masaber kum sang khazakwa somthuma neya khan anin landai towa annuwa qualify lote an nei vele zeu zewa ma se voi rukcha World Cup khel phak lo an la neya kum sang khazakwa somkwa pariat World Cup Zinedine Zidane hawa an champion atang phei khachuan World Cup khel ani apiangin anin lan phak ta zia tuna hian World Cup azona voi riat an khelna tur an tongta ani World Cup a hian sang khazakwa somkwa pariat le sangni sompariata te an championa voi ni an champion to final a voi ni vek an tlom towa pathumna voi ni an ni to bok FIFA World Cup a France in lan lauta sela World Cup hi akim lo riau kan ti arin oma chumi ina ayan tir chu France World Cup ti World Cup tu te zinga mi ani ti hi ani World Cup na nung pahnia final khel ram an nia kum ina hian azona avoi thumnan final an thleng le angem ti hi hunin a hril dona Beseina sang taknen Francian unclear tamek ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile phot ro se